Nakasaksak mo dyan? Saksak mo. Hello. Kanina yan po itang MUX number 16. MUX po at saka covered court. Number 16 yan po itang number da. MUX number 16. Pakilagwaya po sa guli, mamalagwaya po yung Father Manny. Sebatan po. Pasibay po kanina itang MUX number 16. Pakilagwaya po sa guli. MUX number 16.
Hello. Ito pong saken NII 8461. Pick up yan, Hilux. Kita pong covered court, pwede pong ilisya tayo, mamakoke po kasi Papapuit ang MUX. Isuzu MUX NBW 9526. Data pong ulitan kayo po, Isuzu MUX NBW 9526. Pakisabi po, Lisya Talang Bagya, ang papapuing Toyota Hilux NII 8461.